Poin saya yang pertama, bila saya tinggal motor, apa yang saya buat? Yang pertamanya ialah saya basuh motor dulu. Selepas saya basuh motor, yang pertama, kemudian yang keduanya ialah saya cabut bateri. Saya cabut bateri yang positif negatif tu saya cabut. Dan saya simpan dia punya kabel konektor plus dan minus positif negatif tu tanpa kena sebarang besi. Takut nanti ada apa-apa yang boleh menyebabkan short pada motor. So saya hati-hatilah benda tu. Dan yang ketiganya ialah saya selimut motor tu. Saya selimut motor semua siap-siap. Kemudian saya lapik tongkat motor saya tu dengan pelapik getah mat tempat pelapik kaki kereta tu. Saya lapik dia punya tongkat double stand. So besi motor saya tu directly tak kena pada permukaan simen, tapi duduk di atas getah pelapik tu. Okey. So hampir 2 bulan saya tak hidupkan motor tu. Dan juga saya tak minta pun orang saya untuk hidupkan, untuk panaskan enjin apa pun tak. Kemudian bila dah 2 bulan saya balik tengok, motor saya alhamdulillah tidaklah berabuk teruk. Sebab saya dah pun selimut dia. Bila saya selimut dia semua elok, abuk cuma melekat di tempat kain tu saja. Di bahagian tayar, mungkin disebabkan panas hujan. Dan pada bulan puasa tu di Malaysia memang panas. Saya di Sydney masa tu, Sydney Australia, sejuk. Kita tak tahu lah apa cuaca di Malaysia. Jadi tayar tu tak bergerak dah 2 bulan. Dan tayar saya pun dah pun lama, hampir 5 tahun lebih dah tayar saya tu. Dan saya memang plan nak tukar pun. Dan bila balik kawasan tayar saya tu, tayar depan merekah. Dia tak pecah tapi dia merekah. Angin confirm lah kurang, sebab dah kita tak naik kan. Angin memang kurang depan dan belakang. Tayar depan saya merekah, di kiri dan kanan dia. Di tengah tak ada apa, tapi kiri dan kanan tu dia merekah. Kemudian tayar belakang memang angin dia kurang. Tapi tayar belakang pun sebenarnya dah pun keras. Sebab selama motor ni beli memang tak biasa tukar tayar lagi. Okay, so itulah perkara pertama yang saya tengok pada motor saya. Tayar merekah depan dan belakang, disebabkan panas yang tinggi kat Malaysia masa tengah bulan puasa tu. Untuk condition dari sudut body motor, alhamdulillah habuk pun tak banyak, masih lagi bersih. Just kita ambil kain lap-lap sikit dah bersih dah. Alhamdulillah dari sudut body motor. So tayar tadi memang problem. Kemudian saya sambungkan balik bateri saya. Alhamdulillah sambung balik bateri, memang boleh function elok. Elektronik semua okey. Dan saya terus tukar minyak hitam. Dah 2 bulan tak naik. Kebetulan kalau ikutkan motor ni 5,000 mileage, tapi saya dah naik 3,500, 3,600, lebih kurang macam tu dia punya mileage masa sebelum saya tinggal. Sepatutnya 5,000 baru tukar. Tapi disebabkan dah 2 bulan saya tak naik, saya terus tukar minyak. Saya tukar minyak sendiri je. Sebab dah 2 bulan tak naik, minyak tu memang dia tak naik ke kawasan enjin. So dia stay di bawah je.
Saya terus saja tukar minyak, buang terus minyak yang lama, yang saya dah pakai 3,600 lebih kilometer. Dan saya tukar minyak, filter je saya tak tukar lagi. Sebab hari tu saya dah tukar dah kali yang pertama masa first tu. So CB500 ni tukar minyak dia, kalau ikutkan tu, first tukar minyak sekali dengan filter, yang keduanya tukar minyak saja, filter tak payah. Lepas tu nanti masuk balik servis yang seterusnya, baru balik tukar dia punya filter dan juga minyak hitam. So baki untuk kita nak tukar minyak sahaja hanya menggunakan 2.5 liter. Tapi kalau kita tukar sekali dengan filter 2.7. So saya just beli minyak hitam tambah, bagi cukup 2.5. Kemudian saya terus tukar minyak, masukkan terus 2.5 liter minyak hitam. Alhamdulillah saya pakai Motul. Dan semua settle, saya pun hidupkan enjin. Alhamdulillah motor saya berfungsi dengan baik, minyak pun tak ada leaking apa. Alhamdulillah. Sebab saya pun tengok dekat Fox kot ada problem. So saya pun dah pasang double stand. Motor besar ni kita kena pasang double stand untuk nak elak fork daripada makan sebelah dan menyebabkan dia bocor. Alhamdulillah, settle untuk motor saya masa tu. Hidup boleh, enjin pun boleh, tak ada masalah, bateri pun okey, semua okey. Cumanya dekat meter tu kena adjust balik masa dia. Sebab bila kita cabut bateri, masa dia lari. So saya dah betulkan balik masa dia pun semua okey. Alhamdulillah, kondisi semua cemerlang. So proses yang seterusnya, saya terus bawa motor tukar tayar. So nanti boleh tengoklah video saya tukar tayar tu. Saya akan buat video asing, saya tukar pakai tayar apa. Boleh tengok pada video saya yang akan saya keluarkan nanti. Okay, so itulah keadaan motor setelah 2 bulan tak naik. Jadi kepada anda semua yang mungkin satu hari nanti akan travel jauh ataupun pergi haji ke umrah ke, so masa tu bolehlah untuk kita nak buat kaedah seperti mana saya cakap tu. Dan InsyaAllah saya doakan kepada anda semua dipermudahkan urusan sekiranya nak pergi travel. Dan jagalah motor seperti mana yang saya boleh bagi tadi, saya share tadi. Dan kalau anda ada cara yang lain yang boleh nak kongsikan, sila letak saja di ruang komen. Dan dekat ruang komen juga saya letakkan beberapa aksesori yang saya pakai ni. Dari sudut helmetnya, jaketnya, di ruang komen. Boleh tengok dekat link tu, boleh tekan. Dan nanti bolehlah tengok lagi apa-apa item yang saya boleh share dekat situ. So terima kasih semua yang sudi menonton video saya sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.